Order 4. Near Bigscout Nana Prempeh. Was so just Roman Fada. So tin. What's a share? Now Roman Fada nyansa nnim. What done who busuya penny at that the lumber fee. Introduce a conaphone mienu. Na Sadia introducing a conaphone mienu. That the lumber, or na sebi 1 to 20 near May. Nanka Woody and Cabba there was Abusuya fee. Ada abusuya penny near abusuya for more henny. And the major that the lumber a year senior my abo Roman Fada so odi a Jimmy Samuel a year na sa Bigscout that the one and the Roman Fada. Mummy and what TNA, their Bigscout or mine. Roman Fada, Jaisan Bruno. Roman Fada. What done a busuya penny and what daddy lumber a fee hono. Jaisan Bruno, Mesre a year daddy lumber busuya for say. Mum penyang seni. And Pennyfor say, yes, ma benyansani, yes, ma anamontenten. Roman Fada, so when I tentia, no just say, Unimansan. Yes, ma benyansani, yes, ma anamontenten. And was your sembena within his arm. And was your sembena within his arm. You. NPP for Abba, Obama near. But a mania away nyansa pine so. Introduction na wo ye no ye nyansa mu se na be ya edi asundue beba already hwensensema ekoso won framam e man mienu a ye try se asundue beba o montem hwensensema ankofo eka na se obi abefio na mo masa akwase ampanyi we edane no ho eye ebusua chiame mate na sebi okeka sansem hunu na munim se edi ebufuo beba a man mienu nyina ate ho mesre dade no mabusuafo mompenya nsani na saa kwa wonya busuani so Roman Fada ajuma dade no ba ne ye adwuma nipa no woni obiem fine se mo de be hya ne nsa so wonya abusua chiame a ana muntu ne fo se won fa nyansa enkasa se ne be ade asudie beba hwe kwaya we introduce ya dade no ba the first wife akosua sewa Daddy Lumba wife our Germany akosia sewa oni edru eye odobroni so muntie ni he aha na wa ba beto aware so ono na Daddy Lumba oni akosia sewa bre for over about 40 years ono na bre wa Germany ha anka Daddy Lumba ankanya akosia sewa anka wu Roman Fada ankanya seka obedi na chi o akosia sewa ne bo kwa ne to ho akosua se wa ne breye te se de daduma eto won anyum se ye frese mo hwa akosua se wa ma me no wa bre akosua se wa ne bre daduma ho but ya ye ofa daduma ana wan ye tutuye bi wan ye ne no ma biye ana de sa no ma wi nya kwa akoba ye fa nto nchen nipa na wu afa na oba panyini ne yire panyina ba fie it wo ye introduction a woman say when a odobroni montamogo because of say when the boss and an nante. The boss that kind of introduction now baby yes o baby hwa no. I want to get a pain in any say nyansa bi anim. This is not the time for ahwa. We ni bresem odupon na etutu. Be man na form. This is not the time say o baby hwa. O baby ye no ma bia mana kwakwa yes himsem in front of Daddy Lumba Nigeria penny no ana wo ba be hwa eye oba na ono beto aware so oba na ono ba se as a side chick oba se as a nurse oba se sebi oba be hwe Daddy Lumba a ono beto aware so no ehwo na oba be hwa no ehwo ana oba be hwa no obi di bi di obaba no mu se bi etie bia bo na etina bobra be ma sebi na wonnim ne daachi mu ba utimi ku ho utimi tu hu si wo ebreye epeke be ma no ekogina eye enkonkon so ewo abrabom na sebi nipa ne de ne fasa akwa wi so na sebi ene be ma na to fom esan sebi owo do ewo tema na oye oyire panyiti no wa ba so wo ba be kuna asie ne kunu no hwensemfo a wudi wo ho adea Daddy Lumba ne Mrs. ne na ho fe broni
odo broni aha na etwa Bigscout ensunumu sa ahotedim ehia nipa na nko bekeka sansem oni wo biem okọ ntafe anya fe na wo ba beka ahofedua odo broni oba papa Mrs. asemo odofo ache say said ye ko Bigscout don't for personal feelings in shame de minu ya bema oni Roman Fada mo issue a mo nkwana mo ko solve I said the odi personal ayi nyina shame no emom ya mom say we introduce maame panyin no eyi eja sa side check no side check no so am so be bo bra ni bi ana mo say yo. This is your Mrs. of the Living. Me pachawa, some subscribe to YouTube now. Subscribe, mommy. Comment. Help your sister. Okay? I love you all. Bye.